Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble دوارة. أزول فلاكونت مرحبا يسكونت لا شانينو أساقيني بواكونتي دوارة. فوالا شتطحن دوارة كل يوم مشيت يخدم ويخدميت كان دوارة د الحمص ويرنويس ثاخسيث كل يوم. فوالا جو vous laisse regarder. ذاكي لقا كنت دوارة تنقيمت مليح تسنمثوك كي تسير ديم تنقيمثوك الله يبارك تسنمثوك تسقزمم مشطوحين فوالا كنستواليم تزديان تشبحان تسقزم لي بتي مورسو لا كورياندر بوري de tomate concentrée courgette les pois chiches, paprika, poivre noir, cumin, du sel, l'oignon et l'ail. Voilà, je vais mixer tout ça ensemble. Les oignons et l'ail. Voilà. J'ai pris une cocotte, je mets 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. استفهمت لا كوكوط نكون تستعمل شي طوح من الزيت زرمت دوارة تاكد القرعة الوغ نستخدم مثلا طاس. Là je rajoute les oignons et l'ail. نستعملو مثل البصل كذا تيشيرت تجم تذي يقلو pendant 5 minutes à feu moyen. Voilà, on mélange. Voilà, vous laissez comme ça pendant 5 minutes. Voilà, 5 minutes après, je rajoute les pois chiches. Pour moi, les pois chiches ne sont pas cuits. لكن كاينين الحمصي والسبغارة سلخصات كان ارنيغ ثار ذاكي. On rajoute du sel. Poivre noir. Paprika, du cumin, نستعملو مثل الملح، الفلفل الزبواق، الفلفل بركان، شي طحن الكمون، نستحول مثال طاسن الكمون خاطر مولا شد هادي خدم هادي فغ دوارن كنت مريغ نغمي كني تخدم الكون داس قسيحث الكمون ما تبغى مثل لافارن مثل شي تطوح مي تروح قريبه تشب. Voilà, là j'ai rajouté la purée de tomates plus une cuillère à soupe de concentré de tomates. Je mélange. Je rajoute un peu de coriandre fraîche. Je laisse quelques minutes. ذاك حذاي إلا قتقلو مليح دوارا كنت. هاداس فنينث. إلا قد تقلو مليح مليح. داكني ثقلا مليح. Voilà, je mets l'eau chaude toujours ما ثمارقم القوت نكونت اماني حمان جامي ماني صماضن هكا مثلا ذاكي الحمصه كيني كسمير ثمن اماني صماضن هذه خصي الا هذاك شميت شي تطوح ثو بوينت ما استرم 8 حمان بار هذه خصي هذه قيمه كندا قران ياكي قرض لي كونساي تي تكومونسين ثا كوزين ثورة تي المزيانه كي حفظن ثورة وما الله يبارك تسنم ثير كلي. Voilà. ذاكي جا دوارا ينوث بوا جي فيرمي رمي ذا ينوث بوا. Là j'ai rajouté la courgette, la coriandre à la fin,
Voilà, mis pour la courgette n'inkunt dain pas. Voilà. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. ماذا كي كنتي دينير قمم ذي الهنا على فيديو نظام ما يبغى ربي نبقى على خير.